Yes, mukomeze mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye. Imana ibaho umugisha kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Muraho murakomeye. Ibihe byiza rero, ibihe byiza kandi mukomere cyane, ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Turaje rero ni Clever Bemba, mbazaniye amakuru adasanzwe, amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye, amakuru nyayo, amakuru y'imbere ku rugamba. Ahangaha turi muri teritwari ya Walungu, teritwari ya Mwenga na teritwari ya Uvira, aho intare za Sarambwe zamaze gufata uduce twinshi, uduce dutandukanye, zamaze gukuramo igisirikare cy'u Burundi, bamaze gukuramo igisirikare cya FARDC, bamaze gukuramo igisirikare cy'interahamwe za FDLR, bamaze gukuramo Wazalendo. Ibirago bikaba bipanze ari ibirundo by'imirambo y'aba FARDC ndetse n'imbunda ziremereye n'izikomeye n'intoya, bikaba byamaze kunyarwa rya huriro. Ndaje no kugira ngo mbagezeho ayo makuru, mbagezaho n'ibyo bice byose byamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Nimutere udutebe. Nanashimira abavandimwe ku bitekerezo byabo, abatugira inama, ibitekerezo byabo bya buri munsi bakomeza kugenda batugira inama, batubwira ati ahangaha byitwaye gutya na gutya, gutya bimeze gutya na gutya, Bemba wikora gutya na gutya, Bemba agenda muri no nzira. Abo bose ndabashimye kandi Imana ibahe umugisha. Nanagaya kandi abakomeje kuvuga icyo nakwita ko ari imvugo nyandagazi, bamwe basa naho bamaze gucika ku Intare Official. Ni Wazalendo birwaga bari gushyigikira interahamwe, birwaga bari gushyigikira Wazalendo, bari gushyigikira ibikorwa byabo. Nanashimira aba Wazalendo bamwe na bamwe n'ubundi tujya tuvugana kuri telefone ngasanga ko bafite ibitekerezo bizima, ko bashobora guhinduka no bakazibona ku murongo nk'uw'abandi bakongomani, nabo bagafatanya n'intare za Sarambwe kubaka igihugu cyabo, bakaza bakabana n'abandi mu buryo bwiza. Kaziba yose yabaye Tombe, Gatogote yabaye Tombe, Ruvungi yabaye Tombe, Rubarika yabaye Tombe, Mwenga igice kinini cyamaze kuba Tombe. Ndaje ngo ibi byose tubirebere hamwe, turebe uko byitwaye. Urugamba rwa Kaziba rurasubiye gushyuha cyane, aho M23 ishaka kwigarura imisozi miremire yo hejuru ya Uvira ngo ishobore kuzunguruka icyo gice cyose. Ahangaha ndaza kubibasobanuriraho mbereke uburyo intare za Sarambwe n'ubundi zisa naho zamaze kuzunguruka Uvira. Si Kaziba gusa, M23 ishaka gufata, kuko n'ikindi gice kinini cya Gatogota, Ruvungi, hari n'ibice byamaze kuba Tombe. Hakurya ya Rugombo na Cibitoke ubu tuvugana ishyamba ryashyushye. Ni ukuvuga ngo Cibitoke na Rugombo hakurya mu Burundi, abaturage batangiye guhunga bo hakurya mu Burundi, bari guhunga bari kwerekera mu Burundi hagati. Ukumva ko urugamba naho rwashyushye, abarundi nabo bashobora kuza kubona umuriro biturukanye n'ibyo bari gukora. Mwenga Kasika ni umuriro, Kivanga naho ni gutyo. Wazalendo bari bamaze iminsi bataka batabaza, bari kwataka ibirindiro by'aba 23, ariko baje gukubitwa. Ubu ngubu byose turaje tubirebere hamwe. Rubarika Tombe, Rubarika yamaze kuba mu maboko ya M23. Coalition ya Alliance Fleuve Congo M23 MLDP twirwaneho yamaze gufata Rubarika. Amasoko menshi aturuka hariya aratubwira ko Rubarika iri mu birometero 7. Rubarika iri muri Plaine de Ruzizi mu birometero 7 uvuye Katogota. Ni muri groupement ya Itala Ruvungi, ni muri teritwari ya Uvira. Yabaye mu maboko ya M23 uno munsi kwa kabiri ni mugoroba. Cyo kintu mucyumve, ni ibintu bibaye mu kanya ku mirwano itari yoroshye, aho urugamba ruyobowe na bakiro papa babashije gufata kariya gace ndetse n'ubuyobozi. Murabizi uko twabwiraga ati
hari imodoka n'ibyo abantu bagiye bagenda basakuza imodoka ngo nyinshi ngo zitambutse ngo ahanga ngo ziri kwerekera ngo ndetse ngo n'ibishari de komba n'amablende biri kwerekera muri kiriya gice. ni ukuvuga ngo ntabwo rero byabaye iby'ubusa kuko ibice bikomeye byabashije gufatwa n'intare za Sarambwe. Les affrontements contre la coalition FARDC Wazalendo et l'armée burundaise, ni ukuvuga ngo igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo, FARDC, FDLR n'ubundi budumbudumu bwose bufatanya na FARDC bakubiswe barongera barakubitwa. Reka nshimire Kapiteni Mustafa uri hariya ibikorwa byose bari gukorera hariya muri zira operation, ari operation commander muri batayo imwe iri kurwanira hariya muri Plaine de Ruzizi. Rubarika yamaze kuba mu maboko ya mama 23, bivugitse ko Katogota intare za Sarambwe zamaze kwisatira. Ruvungi n'andi marokaritari muri Plaine de Ruzizi ibintu bimeze nabi, abaturage bariya bari hakujya mu Burundi nabo batangiye kwegerayo batinya ko amabomba ashobora kwambuka akaba yava muri Kongo akagera iwabo. Kuri ya muhanda kuri axe routière ya Plaine de Ruzizi nuko ngo abaturage bakomeje kuvamo, ni mu gihe FARDC yigamba gufata ibice 23 yafashe. Ibyo turaza navyo tubirebere hamwe. Aba bagabo kuki bakunda kwihara, ndetse ukabona ko hariya muri Uvira ho hamaze kugeramo umwuka w'impungenge, ndetse abamwe basirikare bakomeye bakaba bamaze gukuramo akabo karenge, bamaze guhunga. Inano bivugizeho bamaze guhunga. Nukuvuga ngo kugeza magingo yangaya muri ya muhanda iriya uvuye dokora muhanda uvuye muri Plaine de Ruzizi uri kwerekera Bukavu, abaturage bari gukomeza kuvamo, abasirikare bari gukomeza kuvamo, ndetse muri Uvira ho nta n'umusirikare ugisigayemo. Breaking news. Ni amakuru yihutirwa kano kanya. Umwuka w'impungenge ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Uvira, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko abasirikari bakuru b'ingabo za FARDC baburiwe irengero. Abari bari hariya muri Uvira, abandi bake bakekwaho guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Murumva ko ibintu bidakomeje kubabera byiza. Ibi byabaye mu gihe ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze kwegukana uduce dutandukanye muri territoire za Uvira Walungu, rikaba rigeze mu ntera itarengeje ibirometero 20 uvuye mu mujyi wa Uvira. Biravuga ko mu gihe iyo coalition yaba ifashe icyemezo cyo gukomeza imbere, ishobora kugera mu mujyi wa Uvira mu masaha cyangwa iminsi mike iri imbere. Ni amasaha kuko ibirometero 20 intare za Sarambwe zishobora kwagenda amasaha 4. Dufate ko ibirometero 5 ari isaha, ariko kuko abari ku isasu uri kumva ko wenda amasaha ashobora kurenga, ariko ntibigutangaze umujyi wa Uvira ubaye tombe mu minsi mike. Amakuru aturuka ku batuye aragaragaza ko ubwoba bukabije mu baturage, bamwe batangiye guhungira mu misozi, abandi berekeza mu mupaka wa Bujumbura. Hari kandi n'ibivugwa by'abasirikare ba FARDC bataye ibirindiro, abandi bataramenyekana baburiwe irengero nyuma yo gutsindwa mu mirwano yabereye mu nkengero za Uvira. Iyi situation ikomeje kugorana gusobanukirwa neza kubera kubura amakuru yizewe ku ruhande rwa leta, ndetse n'ihindagurika ry'isura y'imirwano. Icyakora impuguke mu bya politike n'umutekano yerekana ko baravuga ko Alliance Fleuve Congo ikomeje kugaragaza ubushobozi bwo kwigarurira ibice bifite strategy yihariye, ndetse bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere kose k'ibiyaga bigari. Barasaba umuryango mpuzamahanga guhagurukira hafi ibikorwa no gushishikariza impande zombi kugana
mu rwego rwo kuri ibya bindi byo bita ngo ni ibiganiro. Ubu ngubu ikintu kigaragara, reka mbabwize ukuri, nuko ino mirwano ikomeje mu bice bigiye bitandukanye, ndetse wenda reka turebere hamwe ino huriro rya Alliance Fleuve Congo ubwo buce wenda bamaze gufata, mbere yuko wenda tuzare hejuru muri ho plateau na mwaye plateau tubereka uburyo M23 imaze kuhazunguruka. Reka nshimire abandi bana bari hari haraguru bitwa ba Musindi, abo ngabo reka mbashimire cyane kuko nibo bari kumanuka bari kwerekera muri Uvira bavuye hejuru muri ho plateau na mwaye plateau muri misozi ya Mitumba, aribo birukanye babandi barabo kwa nani kwa Fieka Doi. Uro rya Alliance Fleuve Congo M23 rikomeje kwagura ibice rigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma yo gufata uduce dutandukanye muri teritwari za Uvira na Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru aturuka mu baturage n'amasoko y'umutekano bivuga ko kuri uyu wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa 12 Alliance Fleuve Congo yigaruye uduce twa Mitimbiri ni muri Walungu, Rubarika na Ruvunyi muri Uvira. Ni mujye imirwano ikaze yakomeje hagati ya Alliance Fleuve Congo n'ingabo za Congo na FARDC nabo bafatanya bose, aho zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, FDLR na za Wazalendo. Bamwe mu batuye bavuga ko ingabo za FARDC nabo bafatanyije bataye ibirindiro bahungira mu misozi ya Uvira nyuma yo gutsindwa imirwano ikomeye. Ibi bitero byatumye abaturage batari bake batangira guhunga. Baravuga ko bamwe bagiye mu misozi, abandi berekera ku mipaka hariya mu Burundi. Abaturage bafite impungenge zikomeye ko imirwano iri buze kubyuka yamaze kugera muri Uvira. Hari abantu benshi bari gukomeza kutubaza ibya Uvira, ariko muri Uvira harimo panike. Ejo ninjoro mu ijoro ryatambutse niho naberetse uburyo muri Uvira byari byitwaye, mbabwira ko abaturage babyutse bagafunga utwangu. Ibintu rero byakomeje kubabera bibi, ibintu bitabamereye neza ya huriro rya FARDC nabo bafatanyije. Kumva ko ibintu rwose bantu musenga ni musengere bari abaturage, kuko murabizi igihe cyose cyo FARDC igiye kugenda imanza yakora cya gikorwa cyo kwiba abaturage, cyo kwambura abaturage no kubarira utwabo, bakagenda bamaze kubapiya, bakagenda bamaze kubasahura, bakagenda bamaze kubagirira nabi. Ibyo rero bantu bacu ni musengere abaturage bari hariya. Hano baratubwira ngo umutekano urimo kujegajega. Umutekano urimo kujegajega hariya muri Uvira, aho nk'uko ndi kubibabwira abantu benshi bakomeje guhunga, imiryango mpuzamahanga ikaba ikomeje kwivanamo, amasosiyete sivile nayo ikaba ikomeje guhunga, igisirikare cya FARDC kikaba kiri guhunga. Ukabona yuko FARDC noneho nayo buretse ko bagenda bitana ba mwana, bakagenda bashinjanya ngo gukora ibitero bikaze. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zasohoye itangazo kuri uyu wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa 12 zishinja ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bw'igihugu, bagakora ibitero bikaze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC General Major Ekenge Bamusa Efomi Sylvain, ngo mu gitondo cyo kuri uno munsi Alliance Fleuve Congo ifatanyije na Twirwaneho yagabye igitero byagutse ku birindiro bya FARDC biherereye mu duce twa Kaziba, Gatogote na Rubarika. FARDC ivuga ko ibitero byari bigambije gusenya ubushake bwa diplomasi bw'ubuhuza buri gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar biciye mu masezerano ya Washington na Doha agamije amahoro arambye mu karere. Itangazo rivuga ko Alliance Fleuve Congo M23 barimo gukoma mu nkokora intambwe y'amahoro, bashaka gusubiza inyuma umutekano wari utangiye kugaruka. FARDC yasabye abaturage kwirinda panike.
ibizeza ko yafashe ingamba zo gukumira ibitero no kurinda ubusugire bw'igihugu. Gusa amakuru y'ingenzi aturuka mu baturage batuye mu misozi ya Kaziba na mu kibaya cya Plaine de Ruzizi mu bice bya Walungu na Uvira avuga ko ibitero byatangijwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi na FDL ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Umwe mu baturage yagize ati FARDC n'abambari bayo nibo batangije igitero ariko Alliance Fleuve Congo niyo iri kubasubiza inyuma. Ibi bituma amakuru atangwa n'impande zombi akomeza kutavugwaho rumwe mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Congo ukomeje kuzamba bigashyira mu kaga ubuzima n'ubukungu bw'abaturage bo muri utwo duce. FARDC mu gihe ibonye ko ibintu biyiyobeye itangira kwitabaza indege ikaza kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Iki nacyo ni ikibazo kigomba kwigwaho kuko nta kuntu abasivile bazakomeza kwicwa na FARDC ariko FARDC ikagaragaza ko Alliance Fleuve Congo ariyo iri kugaba ibitero kandi FARDC ariyo iri kugaba ibitero ndetse inakoresheje indege. Urabona yuko abaturage batuye hariya muri Uvira rwose, abaturage batuye muri biriya bice uvuye hejuru muri ho plateau na moye plateau ubona yuko rwose ari ikibazo gikomeye ku baturage bahaturiye, ari ikibazo gikomeye ku baturage bakomeje guhunga, ku baturage bakomeje kwicwa na FARDC. Abantu bari muri groupe y'Intare official mwagiye mubibona hari amasasu iyo bita les balles perdues zagiye zifata n'abana bakiri bato, abana b'impinja. Ubonye ko byagiye bibaho rwose, abana abamama n'abandi bagiye bahangirikira, ariko ndemeza ko ibi ngibi biza kugira. Hano hari itangazo kandi babwire rino tangazo, itangazo rya Alliance Fleuve Congo, communiqué officiel du 2 décembre. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 2025. Alliance Fleuve Congo mama 23, Alliance Fleuve Congo bar M23 dénonce baravuga hypocrisie. Donc iri tangazo se ndisome ryose. Alliance Fleuve Congo dénonce et désapprouver l'hypocrisie flagrante et la fourberie caractérisée du régime vantangueur de Kinshasa qui tente de faire croire à la communauté nationale et internationale qui ouvre pour la paix tout en amplifiant la guerre sur toutes les lignes de front, foulant au pied d'accord cadre au signé à Doha le 15 novembre 2025. À la veille d'une nouvelle accord régional censé être signé ce jeudi 4 décembre 2020 à Washington DC pour l'avancement et l'avancement du processus de la paix, le régime de Kinshasa et ses alliés ont les premières heures de ce mardi 2 décembre 2025 lancé des offensives aériennes et terrestres généralisées sur les axes suivants: Katogota Ruvungi, Katogota Ruvungi, Kaziba Ho Plateau, Chivanga Hombo, Kasika Mwenga. Il apparaît désormais désormais sans la moindre ambiguïté
que Kinshasa et Bujumbura violent systématiquement les communiqués conjoints du 24 avril 2025, déclaration de principe du 15 juillet 2021, none itangazo wenda nago ndibuze kubisoma byose, ariko guverinoma ya Alliance Fleuve Congo iramagana ibi bikorwa bikomeje gukorwa na guverinoma Kinshasa afatanyije n'abarundi. Ikigaragara nuko Katogota Ruvungi baje kugaba ibitero FARDC ifatanyije n'abarundi. Mwagiye mubona ari amabeni bwa modoka bwa gisirikari n'izitari za gisirikari zagiye zizana abasirikari baje kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe muri biriya bice, nubwo intare za Sarambwe zabasubije inyuma. Kazibaho Plateau intare za Sarambwe zabashubije inyuma kandi zirongera zifata ibindi bice. Kivanga na hano muri Hombo mwayibonye intare za Sarambwe n'ubundi zabakubise zibasubiza inyuma zifata n'ibindi bice. Kasika intare za Sarambwe, Kasika na Mwenga intare za Sarambwe zabakubise zibasubiza inyuma, zasubiza n'inyuma. Ubona yuko rwose ibitero bagerageje gukora bakoresheje n'indege ko ntacyo byigeze bigeraho. Ntacyo byigeze bigeraho. Ubona yuko rwose ahubwo imirambo yabo yakomeje kuba nyinshi ahangaha rwose imirambo yabo yakomeje kuba myinshi ahangaha muri bino bice bya hano muri Plaine de Ruzizi ndetse no muri Haut Plateau. Ni ukuvuga ngo ikintu kigaragara cyane, hari n'imodoka zagiye zigaragara zitera amarokete. Bya imodoka bifite amatibe maremare, dore nk'iyi modoka ndabona hano hari imodoka itera amarokete niyo ngo ni ya M23 irakoresha mu kurasa mu bice bya iri kurasa za Nyangezi, za Kaziba na za Rubarika, iri hariya ku musozi wa Nyangezi. Ubu wenda abantu bari muri groupe bamaze no kuyibona, ariko ikintu kigaragara nuko M23 rwose ibi bintu rwose iri kubyitwaramo neza. Bakunze B'Intare Official rero amakuru yacu nakagaruka, reka turindire indi breaking news igiye kugaruka mu kanya tubabwire uko byitwaye kundi biraba bimeze mu kanya. Ariko ikigaragara nuko abaturage ba Uvira bagomba kurya bari menge, bakaba biteguye kwakira bari abashyitsi bagiye kubageraho. Bigaragara ko abafariseri bo muri Zalendu, abafariseri bo muri FARDC, abafariseri bo muri FDNB akabo kamaze gushoboka. Igisigaye rwose ari uko intare za Sarambwe zigomba kwihutisha zikajya kubohora bari abaturage bakomeje kurenganira muri biriya bice biri hariya. Imana rero ikomeze ibaho umugisha kandi ikomeze ibahe hafi, mugire impagarike n'ubugingo n'amafaranga ntimuyabure nk'uko mpora mbibabwira. Ciao ciao.